Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadi namen da kačove menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleseto lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltumin džekala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene da vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Testimony is very powerful. Osvedočanstvo veoma moćno. Osvedočanstvo šaj to vel, ko da vas odi kjante čenca ili oko vas o šunđan. Kad dikaja o pismo, a men dikaja da i si nesave preference, a da lestar so šundilo a nas odi kljape. Ali o pismo penela da i vera vela ko šuniba, a šuniba je de vlesro lafi. Ali te šunelpe i si lahe modelo je de lesro služenje. I sar so svedočime, a verendar kolen hi si iskustvo, a so se me da lestar vačerava, te odgovorinava da va, leti Biblija i dik manca jevrejima, jevrejenđe olil odujto šero. Dik soaka te opiscova čerijamđe. I ova dovat po delini, da bi amen šaj ispravno te odgovorina, vajen te shvatina. Da but oto lil ede vlesro, na ne da va samo te džana, da va zbog te džana, nego te sikljova, te šaje da va te koristina menđe ko životi. Te pučav tome nešto. So tu koristinea tučeno životi. Sa vi duhovno istina, sa vo stih, sa vo deo otolil ede vleso to lafi. Ked ali tu svako dive, studerinea, proučinea, ede vleso lafi i so koristinea, so pomoženiće te bariove, te ove pozrelo, da bi odevel sar izlaz, sar rešenje, to jest rezultat od tlo poslušnost, a nela tutkojeg zrelost. Jer kad služi ne devle, odevel ka pobrinini petuče, ka nel blagoslov, ka nel rezultat, a jeko to najbaro blagoslovi, jesu šajte dobine, a davaj te sikljove više, te barjove te zrelo ne, jer dok barjove, ano, znanje o ti duhovno istina, ka promenini tlo način sardikeja, i ka promenini ostvarja, i ka deltu te razlikujine, da bi šajte, a ne pošukar odluke. A men sare, vajte va pozrela, te bi ana bolje hem bolje odluke, te bi šaj, te ovela men pobaro uticaj, okolenđe, okolaj okolo amende. Sa vi svrha, pa sa pravednost, sa svetost hem sa i slava ede vlesiri. Dok vačer džuma da va dik mancar dujto šero, a u prvo stih olile jevrejenđe penela, a da lese, but više valjani. A kanaka te vačeri ko grčki i si samo trin lafija koleni solen buču karbaro značenje. Hari, ali silno. Kad godaka va lafi pojavinipe, vačeri nesustar soj potpuno neophodno. Iako da va ignorišin džana ko peljana te, ka anel bud strašna posledice. Prvo stih. A da lese, bud po više. A dva lafi ohrabrini, a dva lafi pokažini, bud po više valjanite pazina, ko vasu šunđam. Setinen tumen vačerđam o to svedočanstvo ko početak. I simanuša, kola šunđe, kola iskusinđe devle, odevel anolende dinđa depozit, palo otkrivenje, palo iskustvo, odevel manifestuinđa pe olenđe, oleni si svedočanstvo. I oko vaso akateva čeri, da men po više valjanite pazina, ko vaso šunđam. Te na promašina o cilj. Znači, aka vas o sledećoj večeri, penela te ne bi promašina ili te ne ignorišina. I aka vaj sole veze oko leso arakjuma kava lafi kova koristine pe izvan Biblije, a da vaj pal zali len. Nešto so perela zali len, to je stani len i jednostavno legarle. Na dikjada desinipe, ako na dikjanda desinipe, ne stani džatar za uvek.
a kad te znači si prilika koja na vajte propustina, vajte iskoristinala, jer kad šunajo svedočanstvija, šajte ovelamen uticaj neka se ano životi. Penela dalese, bud poviše valjanite pazina, ko okova sošunaja, to je sošunđam. Tena promašina od cilj. Jer adalese penela o lafi sa vojdin doprekalo anđelja, motov džape. A kava lafi, oko vas so uspostavime, znači o lafi, kad prečinaje to anđelja, dva značini jednostavno kolaso prenosinena i poruka glasnici. Edevlej si glasnici, ovdje džapo lafi, i sostra kateva čeri veruj navada kava u stvari pokažini o to zakoni, jer o zakoni, a dva zapovestijeva čerenamđe, o kvaso vajanite čera, hem o kvaso na vajanite čera. A o zapovestija, on, a te zapisime, i on, i čibo to Duh Sveti. Jer o Duh Sveti mangela te proizvodinija na mende pravednost, a sar mešaj to vav sigurno da va, a da lese so kedikaja, recimo no evanđelje po Jovanu, a mendi kaja da ovkale garamena ni saji istina, kam othojamđe i pravednost. Ovka otkrinamđe okola stvarija, kolaj deo devlese, o to karakter deo olese, o to načinja, o ti volja. I da vaj upravo oko vaso rodaja sopisi meani tora ano pismo. Olafi, a dalese Olafi sa vojdin do prekalo anđelja, ov uspostavi me, motov džape, čačikano, a sostara men vačeraja svako prestup hem neposlušnost dobinđe pravedno kazna. Odevel nešto ka te vačeri, ovi verno. Svako prestup, svako delo neposlušnosti, da li da vas načini da o to jekvara da vaka reagujeni? Na, neophodno ali odeveli pravedno. Kada men greši na je to develko vel reagovanje. I dok dikaja da va kroz akvalil jevrejenđe, ova čerio kolenđe kolaj naslednice Jakovesere ili potomci. I ka vačerio ti divljina, o to iskustvo, ani pustinja kad o narodu hinele neposlušna, kad čerđe prestupija hem kad delu inđanu neposlušnost, da li napriminđe kazna, padava upravo vačeri. A kad te uključo, ov postavini o temelj, penela dal odevel na pokažin džape verno, dal ov na pokažin džape te ovel verno, kad hinele o Izrael neposlušno, hinele poslednice. Kad i neposlušno, hinele blagoslo. Zar na neadava dokaz kedikaja, a ni istorija očave Izrael engere dok na kineki pustinja. A da lesete se ti namen. Penela. Jer penela lafi sa vojdin doprekalo anđelja, motov džape da i čačikano, hem te svako prestup, hem neposlušnost dobin de pravedno kazna, a da vaj i nole nagrada šukarjeli loše, a kad te i kazna naravno zbog greh, sar onda amen kanaša. A kad te kana ovrazvinio slučaj. I kavačerija da lestar, o to je baro spasenje. Sara men šajte naša, sostar vačeri, pa ponovo, a kola hinela ni pustinja, kola na odgovorin dže, veraja edevlese, sode sin džape lenđe, on mu leani pustinja. Na naštine oti edevlesri osuda, odevel pokažin džape da je iskreno, da odevel integriteta, sova čerija da vaj mislini. On mu le i penela, sara men misinaja da kanaša. Ako oti kazna, ako zanemerin džame do borba rozpasenje. Odevel pobrenin džape e doborka pošukar amenđe i kal džamen to Egipat, to fizičko robstvo, kroz oblagodat hemorat lesreć havesoro, a men hinjamo slobodime o to robstvo greha, na to faraon, a sose kava važno, jer o faraon samo o telo šajnete uništini, ali o grehu uništini i duša, a da va istinsko koha men hinjam. I odevelva čeri je dvaj istina fizički, i a da va
o narodo je devlesoro valjanite ovel takođe verno hem istrajno. Sara men šajte misli na da kanaša doborka baro spasenja ako zanemarin džamle. Jer prvo o Gospod propovedin džada vas spasenje, a menđe potvrdin dele kola šundele. A vera šundele, pisin džele, potvrdin džele, a sada vahinele zboga menđe. Sostara mena kateva čeraja, o to svedočanstvo. A sa vojnela upozorenje ke počinđam. Ma mislim da kanaše, kad zanemarinea, kad me kejate na kel zalatute, te cidelpe tutar, kad zanemarinea o svedočanstvo, oko lengoro kola šunđeo to devel. Na samo kanenca šunde, nego hinolen iskusin džed, vajča čipe, i postojnena i posljedice večna, a da vava čerija kate. A kala stvar je kolava čerdeo to početak, oto Gospod propovedin džad vas spasenje, a menđe potvrdin dele kola šundele, štarto stipenela, odevel isto potvrdin džale, znakonencar, čudesencar, hem raznone zorale deljencar, hem esvetone duhesere daronencar, sa ven ovdelin džapali pli volja. A katena vačeri samo sode sin džape ano prošlost, ano Izrael, an istorija, nego vačeri dani za kovernici. A men dikljam o svedočanstvo o ti služba je mesijasiri, o spasenje, otkupljenje kova dinđa, kova posvedoči me, o to dad soja, pa sa znacija hem sa čudesija. I on, odla čudesija čerđa, him dinđa čudesna darovja. I adala darovja ko dinđa o Duh Sveti. A kad te angela te otkrinamđe. O Duh Sveti, ovi povezi me, ani služba. Ovra dinija menđe, ano životi zbog i služba. Već pričinđama da lestar. Ov mangela i služba te oveli spuni me, a da vas načini posvećenje, a da vas načini i poveznica između služba hemu posvećenje, jer meni njamo dvojime zaki svrha, a savi svrha služba, o Duh Sveti dela men sila, mudrost, hem vodina men dela men sa, da bi služba ovela čerdi. I adavači naja, da adavači rela premali pli vi volja. A savi lesri volja, pa lesri poveznica dadeja i dela darovja, tebi ispuni najvolja da deseri amenđeno životi. Panštu stih. Odevel nadinđaja anđelenđe, te vladinen svetoja savoa vela, a kad večerika te to sveto, majki Biblije čučum i grčko fraza, a ulam haba, o sveto savoa vela, o carstvo, a da va izraz, ka se pisini setinen tumen? Pisini je jevrejenđe. A neko ko va vela od jevrejskog pozadina, a men šuna i fraza haolam haba, o sveto soa vela, men misli naja carstvo, ali na šunaja džaharsara kate so izrazime. Jer opisco kate vačeri o lil jevrejenđe, isto izraz koristini i penela u stvari je kava. O carstvo na ne zako anđelja. O devel na čuča akava carstvo talo anđelja. On je ono carstvo, ono nebo. On razumi ne da lesri pravednost, lesti svetost. Oni stalno lesani prisutnost. Ala kad te ked vačeri te ovel podredi me, a kad te vačeri to čovečanstvo. I dikaja da kovel vazdime i ljudsko rasa, a so se adalaj anđelja, oni službena anđelja, vatrena, kolakadi ka kasnije, sare on i solen zajedno, soj on. On i solen svrha za službu. Kasete služinen. Tu će he majete služinen. On a te podredi mea menđe, amen hinjam ko putovanje za ko carstvo i da vas kod krini pekate
panšto stih ponovo, odevel na dinđaja anđelenđe te vladinene svetoja su avela, sa vestar amen vačeraja, ili sostar prečinaja, nego vačeri, a neko penđađahar, soj omanušte mislini uproleste. Znači hinele svedočanstvo, a dva svedočanstva vačeri to lil, to jest psalmija, i amena kana vaja kodeo, kote ka podržini sao ko vaso vačerčamđe, aka koristini o koncept ili o istine o to psalam. A so penela kate, penela sojo manuš te misline uproleste. A kate vačeraju to psalam. Sojo manuš te misline uproleste. Ponovo, kad aveo ti dja jevrejsko kultura im kontekst, o to judeizam, tu šunea lafi, so dva o manuš te se ti netu oproleste. So dva o jevreji te se ti netu olest. Uveka kava povezime okoleste ka se pisime. Odevel uveka se tini petutar. Ako tu je i sole zavetno odnos, bizo zavet, naka se tinipe. Tu naka ove jek kas ka mislini o lestar. Sojo manuš te misline uproleste. Sojo čavoje manušesoro te brini netu o lestar. A kad te brini netu, dvajte posetinole o lafi značini, a morate čera razlika, jer čak i ako akavaci tirini o psala, ali o lafi akate koristini, pej kuf dalet, a dva značini te na kaj nekas, sa svrhu te na kaj nekas, zapravo te čuvel, a na nekas te nešto. A oko vas oka te vačeri je da odevela dva kačerel, kase i sole, zavet koje je odgovorno za ko zavet. Ovi odgovorno zbog rezultat zavet, ali ko grčki ke dikaja, na koristini je dva isto lafi te posetini, nego anela progresivno otkrivenje, a najbolji način te razuminao stari zavet, a da vaj kroz novi zavet. I najbolji način te razuminao novi zavet, a da vaj kroz stari zavet. Čuvalen zajedno. A kad teke do piscova čerije jevrejenđe citirini o psalmija, ovna štine te koristini popaše lafi, a kava lafi kova koristinđa. Ov koristinđa o lafi kova značini te pazinipe, te mislini, te brininipe o lestar. Ili te obezbedinile, a dva lafi, a kad te pomime. So se dva važno, so vela čeki godi, ponovo ka večera. Ako avea, a ti levitsko pozadina, a prečinipe o to paziba, dikiba, o to obezbediba, so vela meki godi, pa oko vas očite naja, ano, postanje 4.23, koteo Isak, hinele, posveti me, ko zadnjo momenti pre nego so i ne žrtvo ime, ali na i ne žrtvo ime hinele obezbedi me zamena. Jed ja zamena dinđaji sa kese životi. I amen dikaje da kroz Mesija i kroz lesro delo amen dobinaje zamena. Sa rekola venoti hrišćansko kultura, kola možda nađe nedobro kao jevrejsko koncept i kultura, često puti vačerdojda develi Jahve Jire, ko te bud nacije ne nadava izraz, a jaira na ne pravo lafi, nego jerej je pravo lafi, a so značenje dava, pa preneso vreme dobinđum email ko te pučlema kava pitanje i nolen debata baš u vezi kava lafi, neko penal va značenje to bezbedini, a neko penđa mangava te dikav, to je značini te dikav. Bukvalno značini, a dvajte dikel. Oko vaso falini, ovo bezbedini. Odevel, ov setinipe emanušese zbogo savez i ovka dikel emanuše, te dikel so falinile se, tebi a dava savez kas isi obećanje, odevel dikela te ispunini. Ov dikela no manuš, ov posetini, a dva jevrejsko koja lafi penela, a vela da bi obezbedini, ovdi kljaso falini, ov razumini o zavetno odgovornost i a vela te obezbedini, amen. Ponovo,
Dikaja pana citirini o to psalm penela, o to manuš, čerđanle kohari vreme potikore o to anđelja. A dinđanle i slava hem i čast sar kruna. Amen, kadika, koakava, stanje sa vohinjam, potikore hari o to anđelja, ali kad žrdinani slava, kad žrdina je devleseno carstvo. So penela mene anđelenđe ka sudina. Amen. Kao velamen duhovno stanje, ko tekova čak posuperiorna nego anđeljana i njamadari, ali kao va. O Mesija? Ko je o Mesija? Pa ovčavo je devlesro, ali makavate propustine. Ovičavo je manušesoro, potpuno manuš. Siklijama katejak princip. Dikaja da o Mesija? Ovi spuninđa, okova o Izrael sovenđa dečerel, a da lese but važno ke čitinajo evanđelja da o Mesija dželono Egipat i džanadava o to Egipat vičinava mlečhaveo proroštvo kova ispuninipe, a da va prvo mislinipe o to Izrael, ali ano nevo kontekst mislinipe o to Mesija, kova je devlesar otkupitelji. A i poenta da isijeka te poveznica, maškaro Izrael he maškaro Mesija, okovao Izrael sovenđa to velite postanini, ov pelo. Džijekava vreme čak. Ali o Mesija, ovo dva džate desinipe ko isto način, okovao devel so stvorin džao manušte, ovela men peljam, džijekava momenti. Ali sijemen budućo nada, jer o Mesija opostanin dža manuš i ov dosegnin dža sa poslušnost, pravednost, da bi ov postignini oko vas su amen naštine i da va podelin dža amenca. Oko vas opisco jevrenđe vačeri, aha će odevel somagjate čerel manca, ali naradin džana uspinđa džahar, nego aver manuša lo o Mesija, kovaj nele potpuno manuš, ali potpuno i čavo je devlesro, devel. I ov postignin dža, postignin dža, penela čerđanle hari potikore to anđelja, ali kateva čeri, dinđanle slava hem čast sar kruna, i koje tato stig penela, i čučanle te bešel upreder o to delja tleva stenzer. O vladini sar devel, džanada o nebo pripadine devlese, a o devel i puv dinđa amenđala mena njamne šukaru pravitelja. O Mesija lovinele savršen upravitelj i ov kruniši me sa slava hem sa čast i postavi me upreder odelja devlesereva stendar. I sa ostvarija, kao vem podredi me, lesetalo pre. Ovko vel vladari, sose penela, sa ostvarija kao vem pokori me i ništa naka čol so na ne lese pokori me, a davaj i realnost o ti budućnost sostar vačeri. I ova dva džanela da lese so čitin dalje, penela kate poslednjo deo to stih, penela kana, pana na dikaja, da i lese sa pokori me. Ali, 9. stih, dikaja Isuse kova kohari vreme hinele čerdo potikoro to anđelja, znači kijek ja realnost na ne sa podredi me manušenče, ali dikaja Ješua. Penela ovi spunin džadava, sa ostvarija lese pokori me. Ovi kralj nad kraljevima, ali ka postanini je dava realnost. A dava tron ov kalel, a nakaste, uprakaste bešela ko nebesima, da lestar večeri i knjiga to otkrivenje. Penela ala kanadikaja o Ješua. Zbog omeriba kruniši me sa čast hem sa slavom. Okovao devel so amenđe magyate dela men propustin džam, o Mesija lo verno čerđa i volja je da desri, i so čerđa dinđa po životi sose, dinđa po životi, pa ako džanko prvo šero odmah kad je ke sostar radinipe, a da va čerđa delo tebi čerela očišćenju to mare grehije, a da va čerđa. Kad čerđa dava, pa ko krsto čerđa.
a zbog lesiri vernost džio krsto, okruniši mesara kate so penela o pismo, sa slavom hemsa čast sose, dik o zadnjo deo to je njato stih. Da bi i blagodat edevlesiri vladinijano sarijende. Znači, upravo di ja blagodat dostupno na samo kolenđe kola odredi men gleder, a davaj pogrešno razumevanje o to koncept od evela dvačerđa dostupno sarijenđe, da lese jevrenđe olil penela ko kraj, o to kava stih penela da okusinđa o meriba zako saomanuša, o upatinđa, o smrt okusinđa. Da bi i slava im i čast edevleseri kova zaradinđa ko krsto, isto džahar, jeg dive mekli upramende ovela. Kada dava dive? Pa kad o carstvo edevlesero ka uspostavi be. Kada men kao ova transformiši me anolik edevlesero. Avana znači ni da men kao ova develja, nikada men nakova develja. Jek i devel, a davaj božansko, odado čovjemo duh sveti, ali amen kao ova prebaci me ano bića carstva, ko tekova čak pobario to anđelje kod duhovno nivo, a da vas sade sinipe kroz dovoljnost o to krsto i adalese, ke dikaja o pismu, od vel penela i sima bare stvari emanušenđe. Ali prvo o Izrael, a onda i o neznabošci, pa i kanđiri, amen peljam, amen sare, i sjemen potreba saro Pavle se odava na glasini sarijenđe valjani oproštenje. A dalese i kanđiri na vajanite dikelano Izrael te penel tu men peljen, čaneli sose, a dalese so men sar vernici vajanite dža bilo da li njam jevreja ili neznabošci, a men co vajanite čera. A men vajanite izazivina o Izrael to vel ljubomorno. Paket ga dikena mari službo Izraelci te penen, pa tu men čerena dava. Jer od ja uloga od velču ča menđe, koji amen venđam disponinala, ali amen da ni peljam. I da lese i oni amen sareva ja nam dže oproštenje, ali hvale da vlese kova bić halđa ple savršeno nečave, te motojem dže savršenost, a da leja kedin dža po životi ko krsto. A kroz adja pobeda, transformacija, promjena, a vela, ko saumanu šakola priminena, da amen kao va promeni me anomanuša carstva. Edevlesrije dvava ente razumina na kojo Mesija nego i slava lesere o to delo. Tebi šaj ano poslušnost vernost te odgovorina i je da lejate primina sarmanuša o to carstvo. Mo vremena kjela do sljedećo puti kad ka nastavina o to je vrema duj to poglavlje. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove da vlese u to lafi. Isto džahar molinaja tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kolasika venemene da vlese o ti istina, hem lese o ti volja. Veruj naje da kojem blagoslovi me i da sa reo kola kaseka podelinen takođe ka priminene da vlester blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.